Balas marohan na sila. Nagwa-dua man doon ko na sa titin na tinoma may kulang po na puna. Tuksongonipin na doon trabay kami. Tuhe na doon, tubor doon si Matuwe ni Guru namin. Magkahop na muna pinasuna. Tarsongonima siya kami. Parboro marga sinaga. Doho ula-ula namin sa luhod. Sama raw tuhan na. Kami jala oras. Manang, ano yung gusto dito? Ano, yan ito. Yan ito ka. Kalau kami doon nagjual-jual. Waktu sinabi nyo nga piniruha muna na Marburu. Kalau siya kami pamuro muna, mauli natin maidiba na tuni-tuni. Tututong do di haul-hulong niroha mahita. Kuberik kami do, hisa ni hamong katulang namin do, akarat tulang namin. Ganun do kami sa do ipanabur. Hisa do ipangordak. Atau disaluran ako kami. Marina rumah hatun ya kasa tirubian. Horas sa kami pamuro muna na magjarog. Saya mas kapatata di hapos tulang namin na mga. Olo, kita namang ma-situ-tiyo hasatan. Jadi mau lihat teman di Batam, mau lihat teman yang dihita, jadi apa siapa turungan tuh mau amak permusik. Rumah sih kalau beda yang zongan yang kami berkesina, ke sama Parburu, dan tua-tua